kwa niweze tu wala ngozelela kama ukembote kwa kwa chuga vya ndui kwa awani kule kwenda tena kutio kwa tio mtoto ndoe kana ukenda ina no ni kwa koma ukevya ndui wamba no ngolitie wanokumbuka la Kwandikithya ndo dinesi ando ingetwa bingwete mabengi otenembi ndatwanite nandikithie asi no sindu ya nandikithie ndatwanite yes Kwandikithya asi nayo wabendoye ndiyungolitie ula waile kwithwa ndikithitwe izu ndi abendwa lakini la nandikithie after you kutwana na wamina uchaachana we mali alabe mali ya utatwane utwanite murumo te muri muone hai uti kula vya ula waandikile ula waile kuandikithia ta next of kin no event zito kwa kweli no kibeti no kuandikithia ta uwe no kiandikithia musewa abomination andikithia cia inya kikuandikithia wakibuye papa ulichikia wa wakibuye pakikuandikithia ndo jero toko gebe ai ndo twakula nyuma kula sinikendo kele ai I think ila isi kwa mundu umekwandikithia muka na niki mundu wasiana ndo wasiana au mengi mama andikithia mundu wasiana aga nikitemba ile isi kwa mundu muka kuandikithia nye ile wasiana gogo iki yani ndo pekia ugaye mali yakana mundu mugonyi hata yukulia bazai ola baza mugongo ada isi aume sazi on the kala tu suspect kwa ibiti zero ningi ona wa umalo actually ila bona yuko ndo umalo kanomba kwa kibeti kuzioka kwaku kuno mbezi ban ene 50 no ndeshwa no ona waziona atia wanga ina nemo mundu uzuni woka kwa umalo kondo washa mundu mbona iwe na beneta kene dali ibeti umalo kama mwimba mwitu satisfeji titayasio nani eba nyembo andikithio mali so anyway no ndo tulikira keka lot kwa hiyo kula niyo yekuli no la waile wandikithia ta next of kin ndo siana maybe kizika na widwa ile andikithia mundu vikiti miaka 10 ndo siana wizi tiza usia baadaye ya although kwa muwithi ane menda tele so ti wandikithia kibeti no kandikithia musi tibuti papa na makulio ola waile kukambe no urakokuka ulotonya wa minimo no ni mozi yindi giveti ana si ya changi na mwana mazi no mwandikithia lakini uiza wa mugomu wa kwa yeye ya jana sia gundu iko ni kama tikana tena sie mwenyu kwata mjodi na gube mundu uteza ezukuwe I think ola kuwekeka munone mozi kuliko kibeti mundu anatoka na kwa line no yani maiba ndo tuikia mitani kwa kweli tumia etinga kula ni hiyo kuli yani ule maiba ndo tuli katata kiba kibuo tenanyuka kulu ai kati wa kibiti cha kuna na mosi wa kula wikirete munono no kwa hiyo digi kala kitu yabani kiwete kitu kiwete madina tuakameacho tukwa kana kibiti cha gugela cha kwa kibiti nya ulogisia ite na bora choke hivi da likonye na kaya kuliati hizo ndio kwa no kile kwa gigi mudonu wa kuliko wewe muzee wa jolo ku security kama wewe kwete undu keze ume ona kwa chuma ona kamera mako nizimo bani uko na wewe mako na kwa mbeyo mandi kiditinya no badiri keze unene ogindu kula ile ndio bakube munono so nikumaanisha na twikalana ibeti situ bakube no ndu wakwithwa tena batongitenda balasi